Kei te whakapāho tonu atu mātou I tētahi wāhi rereke anō I te rānei. E mohi ana koutou nā te aha ara, nā te ahi I mumura ake rā I te whare hui o Sky City I te Rawiki. Kāre tonu mātou I te tukuna kia hoki ki te whare o te reo tātaki I tēnei wā, nō reira kei konei mātou kei roto I tēnei whare hou. Hoi anō, hei te rānei I tīmata e ngā whakamaharatanga ki ngā riri whenua o Aotearoa I Waitara. Koe nei te tau tuarua o te kaupapa nei, e kia nei ko te pūtake o te riri. Ko Waitara I taranaki te wāhi I hua ake ai ngā riri whenua ko tahirau ono te kautau ki muri. I kōrero au ki a Hania Douglas I ko tata ake nei ko ia I haere ki ngā whakamaharatanga I te rānei. Ai, Skari Katika, tēnā, ko whakaeke mai te motu whānui ki runga I a Waitara, ki tēnei kaupapa ki te pūtake o te riri. Heoi anō, I whakaeke mai te pirimia me ana minita I tēnei ata, me te nui hoki o ngā kōrero I whakatakotohia ki mua I aia. Haruru kauana te whenua ki te rohe o te maunga titohea o Taranaki. Ki te kaupapa o te pūtake o te riri. Kua roa e huna nei kōrero, e noho ana I roto anō I te kapua o wareware. Nō reira, kua tai ki te wā, kia whakaara ki anō nei kōrero, kia rangona I roto I ngā kura, ana kei konei a Taranaki e tautoko I tērā whakaaro ona. Ko te tuaruatanga tēnei o te kaupapa nei, me te aha I taia ki ngā toa kai rākau o te motu o te akaka rauwhero ki te whakautu e te tono kia tautoko nā te kaupapa. Hoi no he whakahoki te tautoko ki te tautoko, te aroha ki te aroha, te whakaaro nui ki te whakaaro nui. Ko ia te puha whakahiwā a te akaka rauwhero, pua takataka, pua whiowhio kia mau te ara aka ki tua. Hei tā Pirimia Jacinda Ardern me tuitui ngā here ki ngā uri o te raupatu ka tika. Think about this particular period in time. We have Tuia 250. You know, these commemorations, I think, building the recognition that they deserve, the work we need to do on New Zealand history, our goal to have, 1 million New Zealanders speaking Te Reo Māori conversationally by 2040. I'd like to think that we're part of what I hope is a turning point. That's what I hope. Ko te mea nui ki te haukainga, kia whai wāhi rātau ki te whakaea I o rātau mate I riro I te pāhuatanga o rātau whenua. I te tika hoki kia tōia mai te rāropu, kia tū ngā tai atu me Taranaki, me te ki, ko ngā pakanga o Taranaki kari rereke atu. Rereke te wā, rereke pēr etahi o ngā tangata, engari ko te pūtake o tēnā no ngā riri, ana ko te rangatiratanga. Te tū o tātou tūpuna mātua nei, kia mautonu ai ko tērā te mana Māori. Akati e ai ki ngā rongo kōrero, hei te wenerei tukuna I te Māori kia Waikato, katua no te kaupapa nei hei tērā tau, ki ora kau e Skari. Hania Douglas tērā I Waitara.